Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sedang berada di Masjid Raya Sumatera Barat, tepatnya di Kota Padang. Insyaallah ini masjid yang luar biasa besar. Sering diadakan acara-acara majelis besar di tempat ini. Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Amin. Mau dilihat Masjid Haram. Pasti penuh dengan Asmaul Husna. Iya, sangat mengharap. ارجع لنا قلبي معك مش قادر انسى هواك يا حبيبي يا احلى ملاك يا روح الروح. انا تعبان من غيرك اسمعني وراضي ضميرك لو عادي تسيبني لغيرك انا